Okay, mga amigo, another vlog, another day. Utaki ara na dito na Baluarte, takikita ng Mercedes. Donde en camino kita para allá na sitio Lunawi, Barangay de Lanzones. Bira kita con Sir Jonathan Cabaya Cruz, donde iba kita di ato na mission. Diyan kita mission. Para bira otra vez. Cheque kita kanila. Kita liya bale. Kosayal di suyo sitwasyon na ahora. Kita, na area. Okay, no, mga amigo. Ano kita kaya Buyaki. Otra vez na. So, alil ka sa dila. Okay, so bene. Sige si Mrs. ha. Okay. Oo. Man, hinay-hinay kita. Hindi ka kita siyempre na datong destinasyon. Nahinay lang ki, okay. Diyo lang. Atene ba? Buenas. Buenas tardes. Ulan-ulan kat kami te. Yeah. Miki. Dalo lang. Medyo malandok-landok kita, no. So mga amigo, aki kita anda na lugar. Uy. Wow. Okay. So aquí to pisa onel pan. Aquí tawag at seki. No bola descansa el ulan. Walang buenas con ustedes. Entra kami. Merenda ustedes pan del Katie Bakery. And syempre, tiene kita que el diatun bihun, el mga canned goods and also mga tiene kita mga noodles. So, entra kita. Okay, buenas. Okay, recibe. ¿Qué tal man, ma'am? Okay lang. So, entra. Okay lang, klaro lang, no? Okay, so okay lang. So okay, no? So taki kami ahora. Bira kami otra vez kay medyo dulya tarda kita, no? Ay pwede man miran otra vez. So mga amigo, ay bira kami kun Sir Jonathan kay Acer Castiara. Tiene kita habla pa kita good news, ano? Para este día. Pero kay debe también iyo, asigat yung aklara kanila. Kay ansinas sir, no? Sí. Ya siya man kita el proseso. Ya dali kita el mga proseso, mga papeles, mga requirements, bakal que se llama. Dali kita na government para así. Sí. Pero siempre te entiende también kita tiene proseso el gobierno. Hasta kita ahora esperando kita con aquel. Sí, con el cosa que el día tun cosa pasa. Pero tiene good news con ustedes. Taliba yung yara wheelchair. Tiene yung wheelchair de esa manera. El dito yung wheelchair, talya con el na gobierno, espera kita que él. Sí. Es para contigo que nuevo que él. Pero este tiempo, puede contigo ayuda aquí, para hindi tu manlatay ki o man Juan, man guyud-guyud. So, dos bilog que calro niya rompe. Hindi na guyud-guyud. Okay. Sa kayo aura ko nakel, di ba yuki? Kasi kami manera, ya dali ka naton presta el pamilya Rufino. Central caso liga dito yung wheelchair, akil real wheelchair ya kayo, siyempre liba ka siyempre kami aquí. El wheelchair que ya dali kami presta contigo, doon na tamang kita na otra gente. Pero, el bonito que ahora, kaya medyo menor dito yung abla kita, nagatubyan tormento, pwede ito usa dayon con So at least ya dali contigo ideya pakilaya, no, so kaya ta esperanza kita que liga contigo ki, pero kay por largo tiempo te espera kita que ahora taliche ne kita wheelchair, no. So sir, cosa tu puede hablar con el di ato na esfuerzo. Gracias kayo sir kaya tiene ara wheelchair pwede kita kal usa. Okay. Sa kayo un rato ha. Mírate de Sara. The Gino Project, el amigo de todo. Ven man, junto kita, ayuda na pro y no ta necesita. Maski
cualquier cosa para el situación meski. So, el wheelchair, dahil gitara, no? Pero pwede ka usa. Sabi yo, malisod sa tormento kasi man guyod kay guyod. Kumbaga tabla si sir daw, dos kalso niya daw ya rompe. Kaya perse, dos kalso niya, aray niya nagatamente rompe. Kay, takya kita. Si, May ibo pa ka na, sir? si, May resibito na. may boste, diato na. Okay. So, liga kilito nuevo. Dito yung kel papeles. So, debe kita kel, resibe kita kel. Pero, mas bueno kaya una yung kita. Sa tal manera diato. Ah, sige lang, sir. Galo lang. Kaya el fuerza. Ah, ito. Mira tú, Este lang el un poco ya compone, ya liba yung man compone allá hace. Kaya este no hay. Sí. Pero siguro puede yaman. Okay, pase, sir. El importante puede, ¿no? Sí. Pero antes de todo, púbado kita, ¿ve? Así kita, está derecho con este. Ok. El amigo de todo. The Chino Project, The Chino Project, The Chino Project. El amigo de todo. So, este cerro, medyo así lang tu pasensya. Así. Este está zapate. Galo lang, Tay. sir. Pwede lang kita si Manukan. Siguro bukan manera con este. Pero ya puede yaman yun. Pero si hindi ka bien kwan, siyempre usa-usa lang aki adentro, pwede ka usa, no? Ahora ito. Kasi antes te subió para este man el disuyo Umulat. humigot to, are. Humigot to agara ha. Talak na yun. Pwede lang sir, sir. Okay ha. Sige. Alel wheelchair. Okay. Pwede yan ba na alyaw na sapa? Pwede yan na. Kaya kasi kami na pala yung apuera, oh. Oh. Kaya, iya gayon. Diba? Sini tu. Ese kita tulpuan. Sina. Medyo Kupido lang po ko naman ikan, oh. este si cosa man, ponían alto con este máquina que mga de kwan, 125. So, alegre kita, no? Mira ustedes, oh. Sinta, ma'am. Sige to. Okay. Chinea, Yung kabig. Chinea lady so you wheelchair ara, oh, mira ustedes. Puede así manera kita, no? Así na kate sir, pero yaro lang to. Nuevo pa man este, pero más nuevo que llega contigo, aquel, el goma de aquel nuevo. El disuyo handbrake. Sí. Ano lang aquel cambiada. Eh sabi tan tricycle to antes, ta tormenta to. So ara, No, pero araw, sir, hindi naman kay tricycle. Auto yaman, te. auto four wheel ya. So, kapara kasi lang to pasensya, ma'am, si tulak-tulak lang mo nila siguro na mga birada si takurida, mga 60 kayo. 60 kilometers per hour. Alegre si Sir Jonathan Aquino kay SEO tabla, mga amigo, busa kita manera. So, dispensa tamen vosotros, masingkilaya, sabi yo, taliman no, taliel diaton esfuerzo tase. So, esperanzao, ay di ka dito yung real, gat dito yung gayot el wheelchair ya. Sí. Pero temporary, taki, pwede ito se usa-usa. Pwede anda, Pwede, sir. mambira-bira. Pwede kita con correlio. El problema era malodo kita. Malando. Otro día, Autobalance to, no? Ako dueli ang kwento. Sí, pwede, no puede maakan area academia. Pwede duele man. Tan kuan, Ang kuy man para kansina, oh. tampilit. Sí. Como Kasi dol- tasikat ko nila ayudar, mano. No puede to si derecho mas. Ta pwede. Takusta tu, durmi. Kasi ako tao, ta tormenta. Siguro, si que por causa sinta ule pirmi, yan kwa niya kin. Pati tanisita pala yung balance ko na yun, eh. Amo. Kaya este man natin minyo kiyo mal duele, oh. Kulado-kulado. Si. Patasinti to dito pies, hindi. Pasinti, sir. Siya si kunti kurit-kurit. Pasinti. Así na lang también quitas te hace, so tarindio gracias con ustedes también, sir. Con el diaton mga viewers, cosa tu pwede hablar. Manada con ustedes kanya mira, na diaton vlog. Manada ken tamira tachinen sila lastima, pero tali siyempre el habla kita, ta esperanza sila na
ojalá pwede tu hace manera na pwede caminar, man-therapy kita ansina, pero da esta se contigo pakilaya tu menya. Ahora, el cosa una-una kat contigo ya pwede si habla kita hace manera is el wheelchair kaya, very importante kasi. Kaya hindi ka luto pwede man akil clutches. Hindi ka na, sir, tayo lang ka na di mo kalau muleta, oh. Muleta, akil clutches, hindi pwede. Kaya tan arugi-arugi para lang, pero tiyan si bangko, oh. Natan, bukayo, kuhan, buelo, para subin na bangko. Sige. Nade, pero prubay man muleta, na hindi ta pwede. Yaro tayo ka, chuli tumba, kung nakal kong muleta. Dito irida bueno, kaya bueno. Di, bueno, sir, kaya, ta pwede yaman Pero yun. ka bakit short pan? Nagos bilog ya sir ka pa oro taganel uno verde tala o yalaba pa sila ayer nabli na hindi na si pwede usa kay ro to kayo klaro el buhi ganun man ugit ari o palagi At least alegre lang kita, no? Mira ustedes, makikilaya malisod. Sabi yo, mga sentido di ila, kilaya, tormento palbida. Depende sina pal sitwasyon. Pero mira tu, tiene siempre, habla kita, taga siempre el alegría na makikilaya. Ta pwede kita, ni manisisita kita bien triste. Na pwede. Tormento, pabingkuh mo siya ng film karya. Amo, tama to ma'am. Kung bien may pakat kita, kuan, tormento pa. Siyempre tormento. At least, alegre con ustedes, Ansina. Although sabi kita, tricycle driver man to antes, pero otro kasi, kasi no si cambiada. nakirang El sir break, mong kwan el break de ese, aquel se kuan. Kay Ben man siya liga dito, liga sa wheelchair kasi ano man kaya lang dali man baging yan. Mambang yan. oh akal si Omaro sir del persoka de baka oh kwan se yapon si del una ali utang kabit yo Ah, Ansina? si ay si persoka de baka yun na saging Uy, sino gali? Para pwede lang tuman si malatay-latay liyo. Siyempre, taliba kita siyempre el pan del Katie Bakery. Sale con el el talama sila. Yapone sila nombre con el mga pan diamond que sobra bien grande, pan de guerra. Vamos si aral pan de guerra. So prueba. Oh, mira to. Oh. pero bueno pa sir paano man ang piedra No malang. kasi piedra gralan din nagrando na mambukol ya Oh, no isa ka na dali kita con el dos bata. Oh, saka. Liya. Oh. Dali lang yung ha. saka agara todo Oh, nyo gara. So, alegre yo con el diaton mga viewers. Thank you. El diaton mga Kenya Yuda, Rufino family, ali ng kilometro 7, barangay de Pasonanca. El Kenya pwede ayuda ka natin wheelchair, ya sa tamigital manera. And thank you, pero hindi ta esta or takaba istorya. El diaton na vlog aki con Sir Jonathan, bira pa kami. Kay aquel, mandemo kat kita kuna kel el nuevo kat kel, amo kel el nuevo wheelchair. El dali kel el gobierno diatun, ya sometya kita dodo el mga requirements and ta esperanza kita ay liga siyempre kel kanato no para con Sir Jonathan. So sir, dito yung mensahe sir. Nel cosa te puede recibir ahora. gracias con ustedes que puede tener buscar manera para darle conmigo al pan al wheelchair hindi araw pwede may kalson na kiho no may cosa puede usar kaya to daro to nakiwara ng wheelchair ko te bonamente ayo Corte. pan De sueño. Sí. Sí. Okay. So thank you mga ustedes. So okay kita. Thank you. Bye-bye. Okay. bye bye All right. Gino Project, the Gino Project, the Gino Project, el amigo de todo. Ven man, junto kita, ayuda na prójimo ta necesita. Maskin ko sa pal sitwasyon, maskin ko sa pal kondisyon, Takiel Gino Project, el amigo de todo. The Gino Project, the Gino Project, the Gino Project, el amigo de todo.